nta kintu ndibuze kuvuga ibi. Mimi nakuita ku situation yenye ilitoka kwa video ka kidogo kasohotse. Naam. Evan, pole sana. Asante, lakini tumezoea. Mimi unajua mimi nafanyaga ngoma za kudishi. Kutukanwa ni lazima. Mimi natukana pia. Ibyo ndabimenyereye cyane kabisa. Ariko twagerageje kubwira abantu bagenda bazivanaho. Amini n'ababikoze ngira ngo babibonye ko bagiye babisiba. Habayeho probleme yo gusohora karaka video mbere yuko ba-uploadinga video kuri YouTube. Urimo kumva? So ile ni probleme nubwo aba bajene maybe bihuse kandi bashobora no kuba bakwa-approachinga, ariko urukumva iyo haje igitero nka kuriya nako kwa-approachinga. So niwe babivanyeho, ariko noneho ntekereza ko umuntu wakoze biriya bintu niwe nawe nukumugaya wo kuri iyo party yiwanyu. Umuntu wafashe karaka video akagashyira hanze kandi ikiganiro kitaraje hanze, tudashobora kubona the full interview. Urumva? Kusanze abantu bose bantutse nta n'umwe afise ikosa. Abantu vrema, abantu urukumva niba karakaraje nje nkanje par exemple bakikampa barayimpaye abantu barakaye pe n'abarundi barayimpa barakaye. Ndavuga no interview yose iri he parce que nje ntabwo ndi bujajinga akantu gato. Dushaka interview turayibura. So bifese ntabwo urukumva abantu vrema bagututse na of course ukumva niba harabonetse ra interview tukabura ikindi kiganiro bahise bafata iya mbere bararakara. So ahubwo icyo twibaza, uriya muntu waka-uploadinze niwe wari wakoresha interview cyangwa n'undi muntu? Kweli nta na kimwe ndabizi kuko narifise shooting nyene namaze umunsi wose ndi muri shooting nubibona. Yego. Noneho ngishika ingozi ndafise evenement ngiyemwe ijya sinzi ko ibonye na postinze na Chameleone na Big Fizzo. Yego. N'abakiriko. Urumva nta mwanya n'umwe nigeze ndonka, nabonye gusa amapere menshi n'ama links bandungikira abantu ariko arakuka, ariko nta mwanya nari mfise, gusa mu nyuma narabiravye abanyarwanda murakara nabi. No, ntabwo ari ukurakara kameme nawe. Niba warakabonye Bifesi, niba warakabonye karakantu wagira ngo dukore iki, wagira ngo dukore iki? Ahubwo nanje nabikubwiye yuko umuntu wese yantuse nta muntu nta kosa yagize kuko si we yabigize. Wabikaze kuri ndabibonye. Wakoze ikosa n'uwabikase hanyuma akabitanga hanze na kindi frame. So na Dumba Lucky ba Lisudi baramvugishije barabwira bati kweri vraiment sorry ibyo twari twibajije sivyo. Yego. Kandi byo nabibonye nta kosa ryabo. Umuntu wese yotegezwa kureagisa ikintu nabonye, kandi vraiment nakunze ni abanyarwanda bari solidaire cyane kandi bari n'abapatriote kweri mweza barakunda igihugu cabo cyane gose. Ni kawaida tugomba kubigenza kuriya. Bijya biraryoshe kubera deja naje ndabibonye no reagisa kabisa. Rero je nta blaminga no mu kuma konti yanje. Nta muntu n'umwe nigeze nagiriza ikosa, uretse ko natohoje nkabaza before nkabaza bajya barandira ndababaza ninde yafashe kano ka video aragakata ikiganiro kitarasohoka. Abantu ngo twe nta n'umwe ntawe tuzi nawe muzi gute kandi ikiganiro rimwe mu gifisi. Mugabo urumva kubera still nari mfise akazi ibi byo ndimwo, urumva nta sinabibandanije. Ama mu nyuma rero ndamubwira ni rero udashize ko ikiganiro cyose turashwana rero ugishirako. Ni Landry promoter wagukoresha interview? Ni Landry twakora. Turaza kumenya kameme. Urukumva harahaba tugomba kumenya ni byatewe gute, kuko Uburundi mu Rwanda turi umuntu umwe tuko mutumoya ntabwo habaho kugira n'ubundi ni